Ono što svaki mladi čovjek voli jesu putovanja, upoznavanje sa drugim narodima, njihovom kulturom i njihovim običajima, ali pre svega dobro druženje. Sve to moguće je na međunarodnim volonterskim kampovima sa kojima se u današnjem informatoru upoznajemo. Volonterski kamp je program kratkoročnog volontiranja koji traje negde u proseku od 10 dana do 3 nedelje, gde se grupa mladih ljudi, ali iz celog sveta, znači volontera iz celog sveta, okuplja na jednom određenom kampu sa ciljem rešavanja tog nekog lokalnog problema. Mi uvek kažemo da sam posao koji se obavlja na kampu je više, nije cilj, nego više sredstvo da bi se taj kamp desio. Znači, sam posao je prosto sredstvo i razlog da bismo mi okupili te mlade ljude iz celog sveta. Tako da, u proseku se radi nekih 4 do 5 sati dnevno. Apsolutno se vodi računa o tome da se volonteri ne preforsiraju, apsolutno se vodi računa o tome ko su momci, ko su devojke. Uvek postoji neko ko jako dobro zna taj posao, ko može uvek da uputi volontere i tu je da uputi volontere šta treba da rade, koliko treba da rade, na koji način, tako da nema nikakvih problema po pitanju samog posla. Jednom prilikom je mama donela jedan isečak iz novina 24 časa kada je pisalo o međunarodnim volonterskim kampovima, pre svega o mladim istraživačima Srbije. I onda sam ja bila oduševljena celim konceptom da ja tamo negde idem da radim, da nekome nešto pomognem. I tako da sam prvi put otišla na kamp sa 16 godina kada sam se prijavila i od tada ne prestajem da idem na kampove niti ću, tako da bila sam u Francuskoj, Nemačkoj, Italiji, Grčkoj i vodila sam kampove u Srbiji. Hello, my name is Natalija Radivojević. I'm from Serbia and I live in capital Belgrade. I'm 18 years old. Kampovi svuda gde sam bila su bili fenomenalni. Svuda je negde neka novo društvo, novo iskustvo, zato što su to ljudi iz celog sveta i svaki put saznam nešto novo, naučim nešto novo o nekoj drugoj zemlji. Ja sam bio na 3 kampa, svaki je interesantan na svoj način, kao što je i Nata rekla, svaki nosi neku svoju čar, ali možda prvi kamp. Upravo što je bio prvi, što je bilo najviše volontera iz najrazličitih zemalja. Posao je bio jako interesantan, radili smo na renovaciji stare tvrđave u jednom malom mestu na istoku Francuske. Imali smo zanimljive ekskurzije i najviše smo se možda srodili s tom lokalnom zajednicom i upoznali francuske običaje. At the work camps you are spending 24 hours with the complete strangers. And the phenomenon of the work camp is that after 2 days, after 5 days, you become so close with them that you cannot imagine yourself leaving this group. There is a phrase saying that I have friends for lifetime, but it is what is happening. After only 2 weeks, you become so close with someone that you might say that this is my friend for lifetime. Osim novih prijateljstava, volonteri na kampovima stiču i neprocenjivo životno iskustvo. Ono što najviše naučite to je koliko možete da se snađete kada se nađete u potpuno drugačijoj sredini, u nekoj ruralnoj sredini, daleko od glavnih gradova, koliko možete sami da pronađete, koliko možete da se snađete u poslu, koliko dobro znate jezik i koliko ste u stvari i slični sa nekim kulturama koje su na izgled potpuno različite od naše. Volonteri se za kampove prijavljuju organizaciji u svojoj zemlji. U Srbiji to su mladi istraživači koji uspostavljaju partnerstvo sa svim ostalim organizacijama u svetu koje organizuju kampove. Prilikom prijave za kamp, volonter plaća simboličnu participaciju kojom potpomaže organizovanje kampa u svojoj zemlji. Volonteri imaju obezbeđen smeštaj i hranu, imaju to neki obezbeđen organizovan posao. Sad, sami tipovi kampa, sami poslovi, sam smeštaj se razlikuju. Mi uvek naglasimo to da kada kažemo kamp, to ne podrazumeva isključivo kampovanje u šatoru negde daleko u prirodi, što može da bude. Moj prvi kamp je bio u šatoru, tako da nije isključivo, ali smeštaji su najrazličitiji. Od toga da volonteri budu u nekom studentskom domu, da imaju svoju kuću, da su u domovima porodica koji ih ugoste. Tako da poslovi koji se obavljaju tamo su takođe najrazličitiji. Znači sve zavisi od toga za čime ta neka lokalna zajednica ima potrebu. Na kraju nismo mogli da ne pitamo događaju li se i ljubavi na kampovima. Pa, dešava se na kampu svašta, ali pravilo je da ono što se desi na kampu ostaje na kampu, tako da to ćemo neki drugi put da pričamo.